Yabona lo akazuya apha. Mamela uzokhetha Ikhulumela umama wakho. Ndiyazi Anathi wena wayengathi ukhona nomama wakho. Usisikhohlakali somama. Sihambe njani kwakho? Sihambe njani kwakho? Andithembi. hayi anathi suthi umama wakho Nihambe njani? Ndim ke ngokobeka umthetho niyahamba niyothatha igazi ninikezele utata wenu. Zeka lonto leyo kuthena engafiki ephoza umdala. Anathi wo bathi ungumanyana nina njengoba ndinicelile njengeJozi TV ndicela nibathathe ngoku uyandiva mntanam ngoku sibafakeni emotweni andithi ninemoto sihambeni siyeni esibhedlela akho muntu ozawuphendula ndigqibile qha ngoku. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Bull Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today ke ntlong ya Makgatebe o re founetse o re inboxeditse mona itse re inboxetsa a go itse ke ngo splu ke na le bothata hantlantle monna ka hospital ene hantlantle o shotelwa ke madi, so bana ba baka ke ba kopile gore ba donate monna ka madi ba dumela while di girlfriend tsa bona di sa dumele. So Makgatebe wa tshore ena hantlantle o re bitsitse mona gore o batla hantlantle re tlo thusa gore ba itse keng a bue le bo makoti ba gore ba dumele gore bana ba hae ba mo donate madi ska ha tseba gore bana ba e ba dumetse mara bo makoti ke bona ba tshabang gore batho ba bona ha ba ka hlokafala ska ba tlo donate ntato wa bona madi ho ka ba jwang. Ba itse keng guys ke tlo tsama hantlantle mona ke na le bo Makgatebe ke utlwa hantlantle story sa bona ho etsahalang ka bona. Yes baby. Mama le kae? Ngiyaphila kunjani? Lena ke teng motho moholo ne ke kopa fela o jotse di viewers tsa Jozi Bioscope ukuthi wena ka hlekete today wa usiphalela. And ndibhalele because uyindoda yami iyagula isesibhedlela. So ishota ngegazi. Ngoku ndicela abantwana bam onyana bam aba babini uba bahambe bayodonatela utata wabo esibhedlela. Ingxaki ikomakoti intombi zabo abathandana nazo. Zizo ezingafuni ukuthi mabahambe bayodonate igazi onyana bam. Ndinibizele ke ngoku ukuthi izani sizothetha nabo ukuthi makuphunywe kuhanjwe kuyodonatwa igazi esibhedlela kotata babo. Oh okay. Wa butile right? Right sister wena Ke sharp wena ka lebitso Eric sister wena buti ke Sonwabile sister. So luna he antlantle le batla o donatela ntato wa luna madi mara di girlfriend di ring ho etsahala eng? Mina nozubaba ngiyafuna ukumdonatela igazi kuba igazi lami. Ngiyabawola ukumdonatela ngeke ubaba aje asweleke ngikhona. Angeke ngiphathe kahle ukuthi ubaba ngavela asweleke edinga just nje igazi. Uyabo ngicinga ukuthi ngizoke ngikhulume nonkosikazi wami ukuthi ngizwe ukuthi yena uzothini. Uyabo because uma sesishadile ufuna senze sure ukuthi yonke into siyashare ngendlela ekufuna siyenze ngayo. Akahle kusama girlfriend ke batho ba linyetseng ni bo. Yes mina ngishadile mina nginowami. Uyafuna ngiqale ngithethe naye but kokwami mina ngiyamvumela umama ngiyamvumela ukuthi abe nayo lento uma sixelele kalendlela sixelele ngayo ukuthi ufuna ubaba simdonatele igazi mina angali ngaloko ngamdonatela igazi ngimkhiphele yonke into abe right ubaba because nami baba ngifuna umbona ephakamile ezehambela ngezakhe inyawo. So wena my brother angivumelana naye ubafo ngivumelana naye ubafo u right yena just ukuthi inkinga ya unkosikazi wami anathi yena ukuthi yena akafuni ukungizwisisa mangimchazisela ukuthi ubaba wami uyagula. Ngizamile ukuthi ngiyamconvince ukuthi ngikhuluma naye kahle ukuthi ngithi anathi ubaba wami uyagula ena ngikwazi ukuthi ikhehla lami lingafa mina ngikhona, kodwa yena uthi mina mangingafa mina ngizoyenza njani, yena uzosala nabani kulomhlaba lona. So manje nami angisazi ukuthi ngenze njani ke. Oh so anathi uyasaba ukuthi ungayenze ukuthi uthi mawudonatela ubaba bese uyashona. Yebo sisi kunjalo sisi. So manje nami angazi ukuthi manje ngamsiza kanjani kahle ubaba ukuze asizeke kule nkinga esikuyona la ekhaya la. So nina abantwana yini nabafazi beni njengoba baba rithi ukuthi kungenzeka ukuthi makudonatwa nishone? Makudonatwa ukuthi singashona like yona i-risk yona lento umsisi wami i-risk yona because ngashona but ukukunikeza ubaba into ayifunayo
into engayenza ngingazikhandla ukuthi ngiyenze lento le ukuthi ayifumane ubaba lento le mhlawumbe angaphila mhlawumbe nami ngashona ngazi but ukuthatha ichance yona nto ibalulekileyo empilweni just nje ubaba ngimbone ethini ephakama eba right naye ngelendlela ebaba yiyo. Sengiyasho mina ukuthi lina lebana nalidi girlfriend salona nabantwana yini nabafazi benu ke. Yebo sisi wami ukhona umntana bese sinayo womfana sesemncananyana nje kukhona omunye osezawuza futhi osesendleleni manje ingakho nje manje eyala ukuthi labantwana laba nje bebesabancane kanje kukhona nomunye osesesiswini manje njengoba seke sesiswini kanje uthi manje ngizobashiya nabantu labantwana xa ngayenzeka imistake uthola ukuthi lithi liyadonsa lelo gazi and then sengiyashona abantwana bazokhuliswa ubani yena ngeke akwazi ukuthi akhulise abantwana eyedwa ndikhona mina bekumele ukuthi nisebenzele abantwana njengendoda yabo sister so manje ke nami ngiba confused because ngiyafuna ukumsiza ubaba yes kodwa ke ngiphinde futhi ngilalele inkulumo esho unkosikazi ukuthi hawu unkosikazi phela ungitshela ukuthi manje naye manje yabo njengoba engitshela ukuthi ngingamsiza ubaba nami ngifila guilty kodwa ke ngicabangela nabantwana bami ukuthi basebancane bona. So wena umuntu omdala i-relationship yakho nabo makwethi bakho injani? Hayi i-right relationship yami nabo Ngoba relationship lona i-right sika go bitsitse studio batla bona hantle sibacele nje ukubabonisa i-view ngenye indlela ukuthi if bangayenza kanje bangayeka abantwana bakho ukuthi badonate baba babo kungalunga ubaba aphi. Uba nibaxelele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi abantwana bami mabadonethele utata wabo. Awu kele kuwa scheme ebilo batho bo usile kae? Saphila njani? Ngiyaphila iketseng so tlamelang kae? Ya ere motho mo le go pa o feta so ke tla bona gore Mike sis go pa tumela hanyane le wena please go bane ke tlo hanyane le kae bo os? Saphila njani? Ke teng my sis right? Ngiyaphila njani sis? Ngiyaphila. So os wena lebitso? Anathi. Anathi. Yes. Uhlobana kanjani le batho bantlunge? Oh myeni wami mama zala wami. Myeni wakho uCharles angithi Eric wena ke le nka lebitso la Charles le mama zala wa hao. Okay my sis wena Ubuthi ngumyeni wami. Umyeni wami. Ubuthi Sonwabile. Okay akunankinga ke. So motho moholo kopa o jotse bo makoti ba hore hantlantle wa go ngoletse today. Bantwana bam ndiyenda bhalela iJoes FM ne Bioscope motho moholo. iJoes Bioscope ukuthi ndizocela nina ngoba bese ndithethile nabantwana bam uba ndicela bayodonatela utata wabo. Ndibizela into enye yoba bantwana bam thetha into leyo. Oh makoti anathi Ayizokwenzeka lonto leyo. Ayizukwenzeka lonto leyo. anathi wo Umyeni wami lo. ithini buza anathi ngumntwana wami. Ndali. Ngowa mama kupa Andithi ngowa. anathi ndithetha nawe ke ngilalele ke ngiyacela my sis ithi ngibuze first of all I wanna ask i-relationship yakho nemama zalakho injani ngoba ngiyabona ukuthi ithe makakhuluma ukhulume ngeathi ngayisisi into. Yini Lo into? mama lo ayikho right. Sikhohlakaliso mama. Njani? Usisikhohlakaliso mama. Sihambe njani kwakho? Sihambe njani kwakho? andithembi Hayi anathi sothi mama wakho nihambe njani Sihambe njani kwakho? Phendula. For ntoni ngokukhohlakala kwakho? Benithi ndizawutya ntoni mina? Lonto leyo because of intoni ukuze siyenze lonto leyo because of intoni? umhlaba umncane bongacaba ukuthi one day uzoyidinga ilona kwantoni Intoni nayo yona singamonela wena? bomakoti ho anathi wo hayi asiyehliseni umoya seniyadalela manje anathi itse ke fihla mo mama o botsitse question ka bona na la attitude ke batla o tsubitse wena o itse relationship ya le mama le sharp lona la king so why o bua le mama zala hao so why le bua le mama zala ba lona so bothata ke o sile o etsang re batla o tsebe o sile lo mama lo uyathakatha umthaka sisuke yini into esisuze lapha ngwaseqaleni Sisuka nemfene kokwenu weza wazoyinika mna. Wasuka nemfene. Wasuka nayo uzawuthi kanjani ba ndiyathakatha angakaze ayibone imfene yami.
uke wayibona ngenye imini imfene yami azange ayibone. Mamela ke sisi, mamela ndikuxelele ke. Uyabona ngoku lo umnyeni wami. Ndixele into engazukwenzeka. Yabona lo akazuya apha. Mamela uzokhetha. Ikhulumela umama wakho. Ndiyazi Anathi wena wayengathi ukhona nomama wakho. Izawenzeka. Ngicela ungimele sisima kancane. ayimile already mzali. Ngicela uzukhetha. hayi kaloku andikwazi ukuthi ngisuka Izawenzeka. Ubangaba abantwana bami nibadlisile kuzawubonakala namhlanje. Ndimthisa ngoba owami. Ngokabani? Ngokabani kanti uright umzali? Oh, anathi li umang my sis. Anathi li respect guys. Ki mama likin thabane anathi li nto. Okay, o reng wena o konjo mang abuti libitso la. Eric o reng wena situation ha ile so. First of all makoti o tella mama zala ke tsebo ho etsahala eng relationship ya mama o tseba relationship ya anathi li mama zala ile jwa. Ba utlwana hore ba etsa jwa. aya bazwana Suka kwenzwa wesela. usisana anathi umfazi wami kahle kahle asangilaleli ngelamalanga ngoba umama nje uvela amtshela ukuthi umthakathi Because of intoni. Because of intoni ke sisi sicalele. Kuthena ngayithethene boza yithi qalo uyi. phela mina ngifuna ukuthi utata wami nami asizakale kulento le ndiyazi basina nabantwana ndiyazi nabantwana kodwa Zange bakwazi abantwana ukundihlonipha nje. Bake banike nje ipermission yoba ndingumzali. Andiyazi lonto leyo. Ngifike apha right. Yekuba limenemene. Yekuba limenemene. Kuthiwa xa umdala hlonipha omncane akwazi ukukuhlonipha. Abuthi anathi akawuthule hle. Anathi akawuthule. My brother wena o ring situation ile so. Manje situation nami bengazi ukuthi unkosikazi wami angenza kanjani. Wena i-relationship kankosikazi wakho nomama wakho injani? Ngoba bathi babona ukuthi thule ngabutsa. Okwangoku ayikho sesimene esihle ngoba umama wawaxosha la nathi Mama wenzani? wasixosha umama la wathi masami ngoku igazi ukuthi liyajiya mina ngicabangela ubaba wami ukuthi ubaba mangeza lento lena anga right ubaba Like wena with relationship ya hao le bo makoti bao e sharp so ho etsahalang ska hao le so so tjong ba petse ka nna mama. Oh mamela ke ntombazana yami kaloku ndingumzali into endiyiyo ne. So bendicinga ba obomakoti bam since uba ndike ndohlukana nabo ixesha ne inoba bazawubuya sebe right njengoba nami bendehlise umoya ndibacenga. Uyayibona yilonto bendizixelela ukuthi bazawubuya sebe by relationship yenu ayikho sharp. ibingekho sharp ngenxa yento enye yoba abamameli abakwazi ukuhlonipha inoba bahloniphi nasekwema wabo nakakade ngale family yami. Yebo ungakunika. Maka wena anathi uyahlonipha. Anathi wena uyahlonipha kimi. Mama akhohlakalanga njengalo. akamhloniphi umama anathi usathetha ngokumama usathetha umama usathetha Ugcibeke phoze zinezinto ezingilindele. Anathi mama ugciba kanjani asibhalele apha Nkosi yami. Mina ngisamile ngithi eyami indoda ayiyila. abantwana bam egqibeleni ngabantwana bamapha Luna labatla udonatela mntatwa lona na. yes siyafuna thina ukuthi siye siyomsiza utata kodwa ngenxa yokuthi anathi unenkani uthi mina mangenzeka mina ngishone abantwana ngizobashiya nabani. So wena uyafuna nje ukuthi nje usabo anathi asitsho kanjani. yes because bana manje Uzophelela lapho ukufuna. uyambona Awu nawe apho. ukuthi wenza Wena wabatla udonate usaba girlfriend. umama ngiyafuna ukumnceda ngalendlela asho ngayo ngiyafuna nami ukumbona ubaba esesimene right but ukuchoose between unkosikazi nefamily iyenye into because unkosikazi wami ngiyamthanda. ndim ke ngokobeka umthetho niyahamba niyothatha igazi ninikezele utata wenu. Zeka lonto leyo kuthena ngafike phoze umdala. Anathi wo bathi ungonyana o. Hayi my sis. Guys, whoa. Mama lisho. Anina mlaw. Anathi urintate thula guys amampili ngibatla botsa ausi sensitive. Uri wena batla ntate mulo bana babo ahlokafala. Pilu ya uke Utata bukhona so ufresh wami. phila So uzoba na utata omkhulu. Lo ugulayo? Hayi. wena unenhliziyo embi. Wena wawuthi mama zala Lo mama zalo uyadelela lo mama lo. Sesikhathele uye lo. Sesikhathele.
Tibang. Ausi, ke molao ofeng. Why untsha mamazala wa sport? Onka kae molao wa go ntsha motho mo sport? Bone ngaye naye ngesikhathi. Ugogo wabantwana bakho lo. Njengenja mna. Ngaqotha njengenja mna kulokuzi lo. Ngiyacabanga ukuthi umamazala. Blessings nanku. Angidingi blessings esikhohlakali mina. Angidingi. Mamela ukuze izophela yonke lento ne. Ukuze izophela yonke lento because ngikhathele lento yenu. Lento lezo ngumsa abantu ngikhathele. Ukhethiwe asobafazi ezinto. Unonkingi uwe sifuzwa utshwala ngithi. Ngifuzwa uwe ngithi ngifuzwa Udala. Anathi, hayi. Ausi. Oh, freezer nganyani la khathatha. Mamela, my sister ke botse something ane. Hey ubani anathi ke mbona ona le pelo ya majwe. Ona le pelo e tileng o usu wena ntate molo a ukho right wrong. Mamela he, ere ke botse ntho wena my sister ne. Hona le ntho mmakatsang ka wena. O ntshitse mamazala wa house sport. Ere ntho ho wena o thabile. Yebo ngijabulile vele. Iyajabulisa. Ugogo abantwana bakho. Angisoli nokusola mina akusugogo abantwana bami lo. Akusugogo abantwana bami. Wandi Nina nijola namageza niyayazi lonto banijola Control. ngaqothwa mina akani. Ubani ozale indoda yakho ngunyana wami lo. Wayencisha abantwana bami ukudla lo mama lo. Uyandiva? Unyana wami lo. Ungazongijwayela. Nina abantwana bami anizuva ngaba nonkinki. Ngononkinki aba. Nihamba niyathatha niyokhupha igazi, nikhuphela bani umama utata wenu. Lonto ndiyaqhiba ngoku akekho omnye umuntu ozawuphinda thethe. Ani niyahamba. Awuyi apho ndiyaxelela njena awuyi apho. Wena anathi wawusile. Uthi uyahamba nami usala. Wamisa. Noma yakho. Usala noma makho uhamba nami. Wena ufuna uthi uyasala. No, siyahamba usali lapha ngisiyahamba thina. Manje ngilungise futhi lo nkosikazi wami lapha mangifika endlini. Hawu, kanjani manje? Because bamele ngiyolungisa. Ndithi kuwe andazi kuphendula. Ungumntana nami into yiyo uya esibhedlela uyotsala igazi unikeze utatakho igazi lakho. Umfazi wami lo ya. Wo. Mama bomakweti ba hao ba tsamaile ba re sile mo ba sina respect so. Kanti lona lenyatsi bo mangae akile judge mara guys. Hey anathi these days akangilaleli. Anathi uyakushaya wena. Hayi akangishayi yena ukungishaya. Akangishaqile uyambetha. Uyabona ngendlela akagodola ngakhona. Uyambona ngoku uyaqhaqhazela. Woyika lo nonkinki wakhe. Wena i-girlfriend yakho umfazi wakho ukwenzakalani wayebatelela mama so. Nami yazi unkosikazi uyangothusa manje ngoba ayingomuntu njena nami ngiyaqala ukumbona namhlanje. Mawuthi akusumuntu kanje uke wakurespecta mama. Zange unrespect from eqaleni efika apha lo. Nina bachata kanjani abantu abangenanhlonipho bazalini benu? Nandani nimthathe right lo muntu. Anathi uke waba right. Hayi mina nalimbone right lo muntu lo. Kodwa nje since nje salaba labantwana laba nje seyandicontrola nje kuba ngathi nje mina nje ngisebenzela yena nje akasafuni ukuthi ngodlumama nje. Phela lona le tlo shapiwa manyalo ngalona. Le khona uri li sham le ba jwetso hey baby ngithi ngenza so. Uanathi ukutshela ukuthi uzokushaya. Guys, motho molo no. Bagqiba kudala bengekafikwa lapha endlini. Ndihleli nabantwana hle nezidumbu nje zabantwana apha. Abantwana bagqitshwa kwaseqaleni. Kodwa thina besifuna mama ukuthi siye esibhedlela besifuna ukuthi siye. Manje ohlulwa unganqunyelwa ngotatakho. Yena xa kumele enzele umzali wakhe uzawuthetha awuzuthetha ndithi. Ngoku uvumela ntoni wena? Intoni oyivumelayo? Uthi kaloku unkosikazi wami xa ndingafa ke ngoku. Uyova ngomfazi. Unjani kahle? Nabantwana ababini mele ubacabangele. Abantwana bakho bacingile ukuthi isinyanya sabo ngobani? Isinyanya sakhe utata kaloku. Uyazilozofa ndithi. Ndiyayiva yonke lonto le. Ndiyayicinga yonke lonto le. Futhi mina i-decision yami bendiyithathile ukuthi mina ndifuna ukumsiza utata. Kodwa nakho anathi akafuni. Wena ufuna ini? Yeke uanathi akuyikethe main character nse anathi wena ufuna ini? Phela anathi yena uyu umuntu ongathi manje sefuna ungilawula. Ibe kutata ka anathi ogulayo ngabe kwenzakalani manje? Ngabe niyamyeka. Maybe ngabe uwe ozodonate igazi kutata ka anathi ngoba uyakucontrola ngiyabona nje. Hayi kodwa ngeke bengivume mina.
hayi ngeke. Nina kumele niphalaziswe nina nomabini cha into eniyifunayo because le nto enayityayo inkulu. Then ndiyabuya ndiyibasa enyangeni aba bantwana. Ayikho le ngeke. Andinabantwana andizalanga apha. Ndinaba bantwana bobabini andinayo omnye umntwana. Ndizawuhlwaza izinja nje nam. Nina njengoba ndinicelile njengeJozi TV. Ndicela nibathathe ngoku uyandiva mntanam ngoku sibafakeni emotweni andithi ninemoto sihambeni siyeni esibhedlela akho muntu ozawuphendula ndiqhibile qha ngoku. So bobhuti niyeza ukuthi mama ukhulumile athi nina nizoya nithanda ningathandi nina nithini ngaleyo ndaba nenza njani? Hayi Vele ngiyenza le ndlela angiyenza ngayo ayitsho ngayo umama unkosikazi yena ngizovele ngamceleli ngoba indlela ayiyo unkosikazi So okasimujwetse msadi wa house still. What mina ngizomfihlela unkosikazi angeke ngimcalele. Kumele sibafihlele nje sivele sihambe siye esibhedlela ke ngoba vele umama sekhulumile ayikho into esingayenza ngoba vele ubaba kumele aphile nje. Siyahambani sukumani siyahambani ithi nditshixe endlini ngoba ndihambe ningathixanga. Katsamaya mbabutani. Hey guys, la bona re fihlile mo re fihla bo makwati ke ba tella bo mama. Kuri ho ngata le bana ba mama ba tshaba basadi ba bona ho ngata. Basadi mo relationshiping e ba bone ka reng ke bontate. Mara kuri ay guys ho ngata ke tshepa le wena ha o le situationing e so whether by mama zala bana ba ba control ba etsa go ska le balela felo re inbox tsa ko Jozi Bascop to se yo tol today ke le rata ka fela le sine next episode guys e re ke khapeng bo mama ke tsamele bona le bana ba ke bone because of what's baking po buti bankare mara ho lokile ke le rata yes babe a re tsamayeng Sambeni nidlisiwe nje nina ayikho into yenu nidlisiwe masibuya le ndiyahamba ndinisenyangeni andizwimela lento yenu masihambeni.